Novena Masses tao po bilang pamagmasusi tamo king kalimangdalan anibersaryo o 500 years of Christianity na po ning bansa tamong Pilipinas. So, atin niya pong sinadyo yung kikatamo pong Archdiocese video presentation para kaniting kapagmasusyon. A relevant church, a church of the poor, a church with visionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, keni king Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasusyan, king Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwo amika temang, Missio Agentes, o misyon karing sabla, makapitnayo karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab.
ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasusyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusya king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapya karing balang vikarya. Mika online assembly, nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu, karing pakakalulu king Archdiocese. Damdaman tala, ding mapilan at testimonya, iba't karing kapatad tamong mi pagkalaman, king Cruzada de Penitencia, i Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katataulian, ing katlong dake, yapin ing milablab, o mipagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapag masusyan, mayariya, king metong abanal a misa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapag masusyan na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon, karing kay katamong kapag masusyan, king physical mang paralan, o king kapamilya tanda, ring kay katamong official broadcasts. Abi-abi tamong manalangin para king kaligtasan ding sabla kaniting pandemya. At bendisyonan na kayo po yung may painggan ng Diyos. Ngayod pa, ang po ni anak, ang po yung Espiritu Santo. Lord, tamo po para king nobenang panalangin. Kinagyo ng impa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing kapayapon, ang po'y lugod, kambenan ng kasalpantayanan, ay pagkaloob na ni Joseph pa at ni Ginong Jesucristo, mantabi kay kayungan. Amen. Dapat ning kapanisyan, itangan po, ginukon Diyos at ipa, sisisyan ko at pagbitkilan king mabilog kong puso, ing pamikasala ko kaya ka, uling ikang Diyos ko, at kayapan ay lanangga. At uli ning palsintan na kalakwas, king sablang nano, tatanto kong matibe, ena miyuman mikasala, king saop ning malmong grasya. At isakwil ko ing dalan a makauli king kasalanan. Yadwan ko naman ing kapatawaran mo, king sablang kasalanan ko. Pati na ing mal a grasya mo, king pamanyuyo at pamalsinta kaya ka, kabang biye ko. Amen. Talakad tamo po. Makirandam tanga pong ini, king may pabalita, agpangkang San Lucas. Nga na ring apostol king Ginu, dagdagan mo ing kasalpantayanan mi. Pekibot na ning Ginu, nung ating kayong kasalpantayanan, kasindagul na mumuan ning butol mustasa. Asabi yu kaniting tanaman asikamoro. Mabagot ka, at ayalis mo ing sarili mo king dagat. At mamintuya kaya kayo. Ing may pabalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Panalangin.
itangan po. Pupurian at parangalan dako, sasamban at pasalamatan dako, Ginoo at Diyos mi. Ipaming malugod at maganaka. Uli ring mga ragul abagi adepotan mo ke kami, lalo king kalam ning kasalpantayanan, ating gapmi ang timong regalo, 5 ng dalan abanwo ing milabas. Ipanalangin mi, ing ganap kaming miyubog king kasalpantayanan. Ginoo, kaluparing apostol mo, ngami mo namang manigapu, Ginoo, dagdagan mo ing kasalpantayanan mi. Ing mayep adapot ay numpisa mo kaya kami, idala mo lo king kaganapan. Maging ganap ya sana ing kasalpantayanan mi, karing anam ng sangkap. Pag-aralan at abalo mi ya sanang lalo, ing kasalpantayanan mi, banlalo miyang apakamalan. Pagmasosyan mi sanang lalo ing kasalpantayanan mi, king kapanyamban at liturhiya, banlalo kaming makapatalimaitan, karing banal a misteryo. Makapibiyabiya kami sanang lalo, agpangking kasalpantayanan, banlalo ra kang awangisan, king pamisip, panugali, at pamirapat dapat. Makapanalangin kami sanang lalo, banlalo kaming milapit keka. Masampat kami sanang makiutos at magmasabal, karing kalupaming anib ning komunidad, ning parokya at lipunan. Migising sana kaya kami at dikilan mi, ing diwa ning pangamisyonerong disipulo ning Ginoo. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Santo Cristo del Perdon y Caridad, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Beato Pedro Zuniga, Panalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. mananon na sanang in Diyos ipa kambening anak at ning banal na Espiritu, apepakit makanya nakaragul apakalulo, may puri at may parangalan ya, manggaman king ngalanangga. Amen. Amen. Kilaguning ipa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Inyang a-11 ng Oktubre, banwang 2011, kapamilatan ng sulat apostoliko ni kanitang Santo Papa Benedicto Kalabing-6, ami palagyuan Porta Fidei, telagane ing banwan ng kasalpantayanan, amegong pisa king a-11 ng Oktubre 2012, at may pupusya king ka-24 ng Nobyembre 2013. Makabaldugan niya ing a-11 ng Oktubre 2012, ang pamamuklat ng kapag masusya ng banwa ng kasalpantayanan, uling iti ing 50 anibersaryo ng pamamuklat king Second Vatican Council, antimori ng 20 banwang anibersaryo ng pangalimbag ng kakatamong Catechism of the Catholic Church. King mabilog kapag masusyan king banwa ng kasalpantayanan, agkatan laring sablang Katoliko, ban pag-aralan at pigunaman laring dokumento ng Vatican II, at ning katekismo tamo, ban lumalam ing pamanatindi king kakatamong kasalpantayanan, payinturo king tunay pamagbayong loob, king ginutang Hesukristo. Iting banwa ning kasalpantayanan at telaga ning Santo Papa, para king mabilog, akapulungan, matulatan mang pigmasosyan kaya king kakatamong bansa,
Uling itiya naman ning umpisa ning siyam a banwang kapagsadyan at kapigaganakan king 5 dalang banwa ning Kristyanismo ket king Pilipinas. Tanda ning pamaglubdamo king era of new evangelization. King sulat pastoral on the era of new evangelization, Live Christ, Share Christ. Nagkaya katamong obispo kay tiking bansa, telagade ing banwang 2013, antimong year of integral faith formation. Ing mumunang karing siyam, a pastoral na prioridad ing banal na kapulungan kay tiking bansa. Layo na naman iting kapagmasosya ning dinan pansin, ning bayong paralan, baniting kasalpantayanan akya katamong amana, nituruya karing kayanakan. At baniti masalayang mayakit karing kaya katamong dapat kayapan, makapasubaling panumanman para karing pakakalulo, at king pangabayo na askening kaya katamong lipunan, ang makayamot king mayap a balita. Kaniting panagkat ng Santo Papa banbalikan ing sentina ning kaya katamong kasalpantayanan, at kapamilatan na mo naman ning awas na rin kaya katamong obispo kaya ti Pilipinas, ban anting banal ang kapulungan, palalaman, at biyaya niya ing ausandang integral faith formation, itamo mo naman kaya tiking Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Tinulit dala rin kaya katamong programa inyang 2012 at 2013 kaniting kapagmasosyan. Bistat man may pupusne ing banwa ning kasalbantayanan at ing kapagmasosyan tamo king year of integral faith formation, ing kayawsan ban palalaman, ing kaya katamong kasalbantayanan manatili, ban iti mamuha at mayakit ya karing balang aspeto ing kaya katamong bien. Kaya kayungan. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa. Daraon tala naman po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po di Flor Mercado, Teresita David, Mirna Nakpil, Violeta Deirit, Ian Bondok, Emmy Gutierrez, Socorro Montemayor, Rene Enelia Lorenzo, Fer and Lina Castro, Regina Castro, Raimundo and Carla Almenanza, Jose Renante and Miriam Sandico, JP Lagman, Honorarias, Amare et Servire Choir, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Edgard and Lourdes Pineda and family. Special intention dari Edwin Cunanan and family, Myra Lansang Paras, Elise Rosel Di Maunahan, good health, Juanita Gosun, Marcos Garcia, Brian Yusi Pineda. Para king malalagwang kapaldanan dari Marlita Palomares, Raul Gopez, Ligaya Nukup, Belen Mercado, Walter Jr. Stantz, Asuncion Lansang, Lani Lansang Briton, Gabriel Lansang Jr., Josie Pinlac,
Christine Yusuf Albis, Lourdes Mariano, Federico Guia, Nolasco Bitangkol. Para kingalanangkang kapainawaning kaladwadari, Rainier, Melencio, Domingo Senior, Domingo Junior, Monsignor Constancio, Jocelyn, Conchita, Aurora, Nestor, Reynaldo, Nanita, Ismael, Gabriela Janela, Analisa, Catalina, Jonel, Felicidad, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Yung kaya katama pong kapag masusyan, panimunan pong Reverend Father Jesus Layug Jr. Talakatang po makiabik yung dalita pamukulat. Himbalang panahon o hinukuyan ka, himbalang panahon o hinusamban ka, kayelgot kauran ka nawan kaskupan, tula mo ang ginuking puso ko sa slan. Ating panahon, ating pamayain, ating panahon, kamatayan naman, ating panahon, ipanganan, ating panahon, mamutot ka naman. Himbalang panahon o hinupurihan ka, himbalang panahon o hinusamban ka, kayelgot kauran ka naman kaskupan, tula mo ginuking puso ko sa slan. Ating panahon, ipamahayugan, ating panahon, pangakayam naman, ating panahon, ipamanghirap, ating panahon, manalakad naman. Himbalang panahon o ginupurihan ka, himbalang panahon o ginusamban ka, kayelgot kauran ka nawan kaskupan, tula mo ginuking puso ko sa slan. Ating panahon, ipamanangis, ating panahon, pamagsaya naman, ating panahon, ipamagsalbat, ating panahon, pamanerap naman. Himbalang panahon o ginupurihan ka, himbalang panahon o ginusamban ka, kayelgot kauran ka nawan kaskupan, tula mo ginuking puso ko sa slan. Kayelgot kauran ka nawan kaskupan, tula mo ginuking puso ko sa slan. Mititipon tam ngani kilagin ng ipampo ng anakampo ng Espiritu Santo. Ing grasya ni ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos at ing pamakyagum ng Banal Espiritu, manatili kay kayungan. At kaya ka antimurin, Maya payabak po kay kongan, maya payabak po among. kaluguran kong kapatad, gilutan tamo, ing kay katamong kapaniwalan at kasalpantayan ng King Diyos, at miniraling kay katamong pamagmayabang at pamagkunwari,
At ngeni, king katam kapag masusyan, manyawad tamong kapatawaran king Ginoo. Si Chantal rin katang kasananan, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastangin ning miyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli ni tay panigapuko kang Santa Maria ang kapilan mong Birhen, karing sa balang anghel ang bong santo, at kaya kayo kapatad, hingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king Bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, mipnukang kamo lub, kaya kaming taong may na, at dimut akagiwan, at lalong mayan na lub, karing anak kamalati, karing alang agyu at mapakumbaba. Sopan mo kaming tanggap king mayap mong balita, pagkaluban mo kami namang matang mipnong tulang, manakit king misteryo ning kekang degulan at lugod, ban ama na miya ing kayarian karin banwa. Ipagkaloob mo iti king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Pamamasang ibat, king libro ning kabyasnan. Di nga lang Diyos, ngara ka rin karelang sarili. Tara, tambangan tayo, ing taong banal. Uling makalingas-ngasyo, king kaya katamong daraptan. Pag inakitan na katamu, king pamaglabag tamo, king kawutusan. At sa sandalyan na katamo, magtaksil king kaya katamong pangayanad. Lawen tamo pin nung tutuing kayang sasabyan. Albentapin nung nanuing malyari, king kawakasan ni Bieno. Nunging taong banal, anak nepin ning Diyos, paniganepin ning Diyos. At iligtas ne, king kamwa, ring kayang kasalang. Panyubukan tayo, king sengilan at pasakit. Nung nuyapin nanti, ganaka, batang akit at batang apatutwanan. Nung mapibabatayapin. Parusan tayo, king karine-rine, kamatayan. Uling ka nung mapaglualuyo, agpang kingkeyang sasabyan. Amanu ning Ginu. Salamat king Diyos. Ing Ginu saupana ako. Inginu sa panako. O Diyos ko, uli na ning lagyo mo. Iligtas mo ko. Pamingwa mo ko, king kayupayan mo. O Diyos ko, pakirandaman mo, ing panalangin ko. Tingiran mo ing kanakong panigapo. Inginu sa panako. Uling lulusuba na ako, ding taong palalo. Pag nasanda akong paten, ding taong alang puso. Ding taong alang malikid, King Diyos. Inginu sa panako. Dapat ing Diyos sa upanako, iligtas na ako ning Ginu. King mit mong tulak, kayayain ko, idawon ko. Puryan ke ing lagyo mo, o Ginu, uli na ning kayapan mo. Inginu sa panako. Pamamasang ibat, king sulat ng Santiago. Duka rin man mag-ari ing pangarirya at pansariling nasa. Karin mo naman ing kaguluan at ing miyayaluwang uring dewakan. Dapot ing kabyasnan amanibatan king Diyos, mumunang dili, at iniyang malinis a pamibiyebye. Malugudya king kapayapan, maganakaya at mapanintindi. Kitmo niya king pamaglunos at mayap adapat. E biyasang mga biran at eya mapagkunwari. Ing kayapan niya ing bunga na ning kapayapan, asa salbagdaring taong malugod king kapayapan. Nano ing panibatan ning sablang pamipate, at pamikontrang lalto busalyo. Aliwadete ring bunga ning pamitan ning katawan nyo, ay alang patugot magalsa, laban king pangatawyo. Atin kayong buri, dapat antina ning ela malyaring miyabiyeke kayo, makasadya kayong makamate. Atin kayong pagimbutan, antining eyulag yung pakyabutan, inyami kontra-kontra kayo at mipate-pate. Alake kayo ing bage buriyo, uling eyo adwan iti, kin Diyos. At nung adwan nyo, at eyo tatanggapan, ing sangkan, uling ing parasan nyo, marawak. Manyawad kayo karing miyayaliwang bage,
para gamitan niyo mo king sarili yung tula. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inaus na kayo ning Diyos, king kapamilataning mayap a balita, ban makirake king ligaya ning Ginoo tamong Heso Kristo. Ing Ginoo manatili ke kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king mayo pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus at ding kayang alagad, kinuldas laking bundok, at linabas la Galilea. Jesus enaburing pabalo nung nuya ka rin, uling kasalkuyan nung tuturo ring kayang alagad. Nga nakarela, ing anak ning tao, manabuya, karing gamat daring makamatekeya. Makanyan man kay batning at dungaldo, subliyang niye. Pero ayon tindihan ning kabaldugan na ning sinabi na, dapat tatakot dang ikutang keya nung nano. Dinatang la Capernaum at inyang atino bale, kitang nakarela. Naning piargiwan yu kabang dalan. Dapat ela bubulad, uling kabang dalan piargwanda nung nino ing marangal dili. Linuklok ya kanita Jesus, inaus noring 12 alagad at nga nakarela. Nino man nitang bisang mumunang dili, pay tauliya, at maging talasuyure ding sabla. Tinaid ne ing meto nga malating anak, at delane king arapanda, kay bat kinawul ne, at sinabi na karela, ninumang tanggap king meto nga malating anak, king lagyo ko, yaku ing tatanggapana. At ing ninumang tatanggap kanako, aliwa mo yaku ing tatanggapana, nune patina itang mitubod kanako. Kamusta kayo po? King na naman pong contest, labanan, or paligsahan niya po, expecta mo po na siguradong ating manyambot, ating mo namang masambot, ating mo namang mitawli niya po. Just a few days ago, ating ko pong ayalben, itang tungkol kitang pelikula about gladiators niya po, especially in ancient Rome, kanita minunang panahon. And potang Albion may laban karin king arena niya po. Potang milalaban no ring gladiators. Naku, masyadong violenti, masyadong madugo. At miraras pa kitang siguradong ating mate
karela. So, potang apabagsak me, ingke kang kalaban, potang asambut me, at potang meteya, kilob na ning arena, king gladiator games, aba, ing malakwan matatag, ining mitatagan, ya ing minyambut, ya ing makatanggap parangal, at ding tao kukuli sakla, and they are honoring this person na minyambut ketang labanan na ita niya po. Siyempre po, tamakanyan, you become popular, kareng tao, at talagang margula, karangalan niya po. O yaning akakamtan tamo po tang ingeto nga tao, manyambut siya, at manimunaya. So atin pa mong kailangang masambut, bayo yalun to, ingaw san tamong champion. Mo po karing games ne po. Pelalong karing ligligan, kantahan, ligligan king leguan, panin to ng tala detang nino ing manimuna. Nino ing number 1, numero 1. Ninitang on top ne po. At king standard tamo bilang tao, keniking yahatu, we look up to these people who are in highest position. Detang meka pakiabot, ketang peka mumunang diling karangalan. And these are what we call great. Ilaring tuturing tamong marangal, deni depo. Pero, king kakatamo pong ebanghelyo, well, lagpang king standard, king basihan na ning apong Ginoo, king panlalawi at pamisip na ning Diyos, nung kekatamong tao, itang mumuna yang matuturing marangal, great, ingapong Ginoo, aliwayeng kayang paralan. Aliway itang mumuna, nun itang tatawli, itang kulelat, itang mayna. O ita, ing number 1, king panlalawi na ningapong Ginoo. Kailangan tampang tawli, bayo tamo miyuna. The first will be the last, and the last will be the first. Ing sakit po kay katamo, po, because of our desire to be able to reach our ambition, para muna, na minsan just to achieve that, kailangan tamo pa mong ating taong manasakit, ating pamong taong mapeperwisyo because of our selfish ambition po. Dapat ating kapamong aragasa in order to achieve na naman itang kayang pangarap king biye, just to let people know that you are somebody, that you are great. Mimiral po yan po in all walks of life, king eskwela, king opisina, king komunidad, na kahit ang mimiraling politika po, baka nita miyangat kamu, king kayang kabilian, and people will look up to you. At syempre, ating tendency na daragul tamo mo naman po buntok, as if we are really great and strong, and people will respect us for that. Pero nga kupen, kingapong Ginoo, it's the other way around, po. It's the other way around. Nung kaya katamo, lunto kang masikan, nung palto mong may na, dingaliwa. That is our standard. If you want to become great, dapat siguraduhan mo na may na, palto may na, ining kaya kang kalaban. Pero king panlalawin na ni nga pong Ginoo, ing tunay marangal, ing tutong great na po, ing tutong masikan, yapin itang magpasikan karing may na. Ing magpasikan karing may na. Oftentimes, we take advantage of the weakness of other people. Kaya may naing tao ngayon ni, kaya ni kaya dalian. O iting kaya katamong attitude, dali. O iting kaya katang mentalidad. Mantun tamong busbus. Mantun tamong bagay na pwedeng maging basihan tambang masira itang tao ngayon. Lawen tayo itang kiyang Canaan. Mantalun to tamong masikan. Pero sabi ko, piningapong Ginoo, makanyan. Nung bisatang maging masikan, kingarap na ni nga pong Ginoo, we have to
So pandetang may na. So panding tao, karetang karelang Canaan. Ngapin, kikikatamo pong ebanghelyo, ne? Actually, liklukano pong Jesus, dening kayang alagad. Uling, apansinan na siguro, ay alakalak na, dening kayang alagad. Kabang maglakad-laking dalan, they were arguing with something. Atin lang pisasabihan, ne? Ipapag-argue la. And, inexplain ng Jesus Karela for the second time. Actually, o ini po yung second announcement or prediction na nitang kayang mismong pamaylasa, kasakitan na dalanan at kamatayan at pamanyubling mebye. At then, yung kayang disipulo, they did not understand that. Eda aintin siyan. Eda may bug atarok na naning buri ng sabihan, Jesus, ne po. And even the idea of resurrection, that time, yung pamanyubling mebye, it was not yet a developed idea. Ngapin, deni pong alagad, ede pamurin aintin siya, nung naning buri ng sabihan, Jesus, ketang amanwana. So, likluka na lang Jesus. Uling, dening disciples, actually, they were even arguing among themselves, who is the greatest? Dining, peka marangal karela. Nagka-imaginean ko siguro, itang bibida da, ing sarili da, how close they are. Makananula kalapit kan Jesus uling, these are His immediate followers na po. Dening lamigado nga rin, inunukan niya munta Jesus, at tsula naman, ilaman siguro isipan da, nino kayong peka malapit dili kaya kami. Nung ni naman yung peka malapit dili kaya kami kang Jesus, He must be the greatest among themselves na po. Siguro bibida niya namang Pedro yung sarili na, yaku, ingamanuhan ng bato ni nga pong Ginoo. Maging pundasyon, ne? Maging leader na ng iglesia. Siguro, John the Beloved, iyaman, bibida na, yaku yung peka malapit king Ginoo, ne? I am His beloved one. Meka di Judas makanyan mo naman. Uling yan treasurero, yan tagatalan king pera, ne? Uling ating yang upaya, pangaras king makanyan, king pamag-budget, king pamanalnan, financial, ne po, dening pera. So, atin la sigurong kanya-kanyang susubong, ne po, pupush about themselves so that they would be considered as one of the greatest, ne po. Pero, lawag nyo na anong gawa ng ginutang Yesu Kristo, He presented someone before them. Kimaning meto ngayon anak kamalati. May nga riyan namang visual aid. Anti among teacher ni Jesus, oy ni, meto nga anak amalati, king arapanda. Nung eko maging kalupa na nining anak amalati ngayon ni. Now, makananyawari, na't manti tayo pinresenta, ot ining inusenting anak, king kayang peled karela. Because a child is a symbol of weakness. Meto yung karing may nang, sektor na ning lipunan kanita. Actually, alalamang status kanita ring anak because they are helpless. They are insignificant. They are so dependent ne po. Inyapin, meron ito niyang example ni Jesus, may na, kalupadaring anak amalati. Nung ni namang tanggap king metong amalating anak, king lagyuko, yaku ing tatanggapana. Nengkay po, uling alalang boses ding anak ne, ilang mararamdam, uling feeling tamo, they are helpless, alalang akarapat, may nala, nyari nga liwa, abuswan dala, sasamantalanan dala. Nyapin in child abuse, it's a murder. Uling, lalapastanganan me, sasamantalanan me, ing taong alang kalaban-laban, ne po, ing taong may na, ding anak, ne, ela papatulan, nune pamatulan la. Kailangan lang lingapan, kailangan lang banten, kailangan lang i-guard. Baka nita, ela may pahamak. Pero nung gamitan mo yung kaya kang upaya, yung greatness mo, at mag-take advantage ka, king Canaan dareni, well, labag yan, king Kaburiana, ni nga pong Ginoo. So, dening anak, dapat lingapan tala. We must be servants to them. When we speak of servant, suyuan tala. Suyuan tala. E tala paboreng magwala, e tala paboreng mawawala.
Nune, di nantalang chances in order to live decently ne po. Dagula at mika masanting paintungulan. Balo yo po, Canaan ne po. Madalas pagkapilitan tamo maging masikan, ne? Kapilang tamo asabing masikan tamo, po ang atin tamong adadig, po ang atin tamong asasambut. But that should not be the case, ne po. Lalo naging panlalawin ng Kristo. Kailangan, ne, nung maging tamo man marangal, maging tamong great, it is because we have the capacity to support, to help even the weak. Let us welcome the weak in our lives because these weak people are the ones who really give us strength. Ilang magpasikan kay katamo din ne po. So siguro masanting pong gawan, yapin itang let us look after them. Let us try to see their value. Nanaing abibiyeda kanako din. And we can learn a lot from them. Etalayat syepwera, ding mga lati. Ne? Etalayat syepwera din. Kailangan mas dinantalang atensyon. At po tang agawa tamo ini, then we can say that we are really masikan. Ne? Po ta kasing halimbawa, tuturing may competition ing metong tao, buri mo adaig me, buri mi ikay mas makayangat kaya, ne po. Natural mo, nagawa kang paralan, bang kanita mo, asum hinder men, kontrolan me, ketang kakayahan na bang asambut na ka. And we find ways on how to destroy that person. So, instead na, bisatang mga maging champion, but not in the way na dingaliwa, manasakit la, mga paboren la. Lawin niya yung ginutamang Jesucristo, nanong milyari, iyaman, nepo, tinugpaya, may nabuya, kinggamat da, dening taong may kamate kaya. Dinalang niyang kasakitan, but that is not the end of the story. Dinalang niyang kasakitan, pero sinubliyang mebye. Pekabababa na yung sarili na. Metong iyang Diyos, pero tinggap na, erapa na, ining kasakitan. Apalyaring king lawe daring aliwa, may sambut siyang tao ngayon. Lupa yang may sambut, pero yung kamatutuwa na niti migtagumpeya. At migtagumpeya, uling apagtagumpayan na ing kamatayan. At ikatamo mo naman, may kinabang ketang tagumpe na ngayta. Uling mi palayan tamo, karing kekatamong kasalanan. That is the real greatness nepo. So, let that be a lesson to each and every one of us. Let us be humble and let us show this greatness in our way of serving other people. Kasuyuan. Aliway tang ikaing susuyuan. Nune ikaing susuyo. Like Jesus, He came not to be served, but to serve. Kinailangan na pamong mitawli, bang kanita munaya. So ikatamo man po ne po, let us be humble enough. Etamo mikakuno na mitawli, nung ingkekatamong desire intention is to serve. Because the first will be the last, and the last will be the first. Amen. Sasalpan tayo ko King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang King Manwatyatu, at kang Jesucristo nga anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli King upaya ning Espiritu Santo, may bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ipako King Cruz metet mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo sinubliyang medye, pepayta siya bandua makalukulok wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti. Banukum ka rin mabiyampong may ngamate. Sasalpantaya ko King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan,
Kimpang lang niya ding mete at king bie alanganga. Amen. Kalupan ng Yesus, kapamilataning pamanlugod at pamanalangin para karela, ibilitala, ring kalulu, ding mapakumbaba, at ding sablang susuyo, busal tamo, at nga tamong manalangin, Ginoo kekake manalig. Ulitan tayo. Ginoo kekake manalig. Para karing mayupaya ni Tingyato, ban mi ka masabalo tungkol king katuliran, king dangalan at king mayap dang kabilyan ding mababang dili karing ipagkatiwala karela. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo kekake manalig. Para karing magobra karing social welfare institutions, ban apagkaluban dong tuknangan at dakal alugod, ding ulila at ding misikwil o mipaimburisan ay anak. Manalangin taking Ginoo. Ginoo kekake manalig. Para karing gaganap king pekamababang obra ay iwasan daring aliwa. Para karing magobra king kabilyan ang makasira king karelang kalusugan at mapanganib a katungkulan. Para karing manese, karing matuot at ting kapansanan. Ban pasalamatan tala at ablasanano ning Ginoo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo kekake manalig. Para karing pamuntok daring komunidad tang Kristiyana. Ban sumuyula king pamisan metong ding sabla at gawan doring kaya katang parokya at purok. Lugal ding matulang pamananggap at pamakyabe karing sabla. Manalangin taking Ginoo. Ginoo kekake manalig. Ngeni, adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ipagawan mo keng talasuyong kayabe ng Jesus, ban matula mo keng tanggapan, kingke kang kayarian. Tanggapan mo kami kang Hesukristong Ginumi. Amen. Dito pong makasadyang mag-offer, magpilata na po king libutan. Mipuri ka, Ginong Diyos, ning neto sikluban. Uli ning kekang kayapan. Tinggap niya, ning tinape, ayang pangmikekan. Tinape bunga ning kabuk. Mipuri aing Diyos, kabilanman. Uli ning kayang kayapan. Ibietala kaya ning alin ning gamatamu. Ning kekatang sablang dapatan kapangnasan. Puri ka, Ginong Diyos, ning neto sikluban. Uli ning kekang kayapan. Tinggap niya, itingala, ayang pangtingala. Alak
Manalangin ki kapatad, baning kay katamong daon matanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karinggamat mo, king kapulit ikaligaya ni king lagyu, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, mananasan ng dating ay na darawon mingeni, ipakit da kinging kasalpantayanan mitlugod, makaibiyatula keka. Para kaya kami maging Eucharistia no sanang Heso Kristong anak mo, ag Ginoo manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At kaya ka ang yat timurin, nayo ring pusuyo, makayat na no king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pauli ning lugod na king palpikasalang tao, bebaning kayang sarili ban mibait king meto nga birhen, king pamailasan na king krus, kinabus na kami king alang kapupusan na kamatayan, at king pamanyubli ng mebye, pigkaluba na kaming bie alanganga. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe kami king alang tuknang dang pamamye kapuryan keka, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos sa mayupaya. Ipnuyan banwa, at niyago, ingkekang ligaya. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Wanya indarata, ilagyuning ginuuran niya. Wanya indarata, ilagyuning ginuuran. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Hosana, Hosana, ikakatas-katasan. Tunay kapin banaloy pa iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yung midaon kusang lub kim pamilas at kamatayan, kinuwaning tinape at pepasalamat siya keka. Piraso niya at binyen ay karingkayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiya ing kanakong katawan, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pe pasalamat keka, at binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, panketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. O Ginoo, tala pagligtas niya ako, ikaw pa
Iniangeni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, daraw miya kaya iting tinapya ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layan ning pasalamatan keka, ing pepaliaryan mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamu amo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meoy pa, ing santiglasya mong makalaganap king metuyatu, ban miganap ya king lugod, kambya ng Francisco kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyang unabye, tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit, kimbi alang angga, ban kayabe ng Maria, ing birhen induning Diyos, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, 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 Ngani manalangin tamong mipnung kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kekang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong ke kaming talapangabos. Uling kepa, ingkayaryan, ating kayumayan, ating ligaya, manggamati, O ginuming Yesu Kristo, sinabi karing kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo,
ing kapayapan ko babyeho ke kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayan aning ke kang iglesia, at pamayapan me ang pong bilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibiyet magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabe sa kapilan man ke kayo. At kaya ka antimo rin. Ipakit tamo ngeni king misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po. Portero ni Dios, Kapatad ng Kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng yatu, mapalad laring mayawos, king apuna ng Kordero. Ginoo, kung matampan tanggap kaya ko, dapat iyagas mo yung amano mo, umayap na ako. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik, iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala, tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po'y makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, butikin man ang iyong sabi,
kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke rin naman, ikaw ay naghahanap buhay. Tulutan mo ang aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po ay makikilala, ikaw po ay makikilala, ikaw po ay makikilala sa taong Siklod, tama po. Panalangin kang San Jose. Itangan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning numan a Birhen Maria, kaya ka in Diyos penibalane ing anak ng bugtong, kaya ka in Maria binili na ing kapanaligana, kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao. Nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kangipa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, apong sikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami kaya ko, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi kaya ko ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mingi ni kaya ko, ing baligdan mo kaming mipunlugod, at iatchat mi kaya kami, ing makaulo mong gamot. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo la, ring taong may tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi la ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti e makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambenim belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtabulaling ding sarili ra, king pamaglingap para karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayang unabiye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli ning masabol at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Lain tayrana kami, king pamagbahay loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsaktal kaming magkanlong, o
O kabanal-banalan ay indunin Diyos. E mo sana pisawili ingaklis mi kaya ko, king kagulanan mi. Nunebakus mo kami kabus king sablang panganib. O maligayo at kanwanan na birhen. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Luklok tayo po sa guli. Maya payabak po kay katamungan. King lagyo na po ning kay katamong kura paroko yamong Arnie Serrano. Kambeda rin kayabe kung bibilog kem PPC, panimuna na pong Ate Bel Katikbak, impong Finance Council, panimuna na po ding miyasawang Kuya Chris at Ate Rona Gomez, antimurin din Fiesta Committee di Kuya Jojo Manalo, Engineer Ronald Nukop, Engineer Raul Rocco, babiyami po ing laos, loob at maragulming kapamasalamatan kay kayo. Kareta pong ega na ganang migpaabot sa awop at memye pong kasopan karem pong kapatad tamong may quarantine pauli na po ning COVID-19. As of September 18, 2021, ayan tabayanan tanala po reng 95 families may quarantine king kay katamo pong parokya. King Balas, may kayang tabi at amo pong metong nga pamilya. King Lagundi, metong pong pamilya. King Lapot, walula po. King pong Pariansur, siyam la po. King San Antonio, 12 la po. King San Carlos, 12. King San Jose Matulid and Santo Domingo Village, 11 la po. San Lorenzo, San Pablo, 12 la po. King Santa Cruz Maragol, 5 la po. Santa Cruz Parian, 16 la po, king Santo Cristo, 8 la po, total da po 95 families. Dapat pulingad kaya katamo na alaya pa pong katiyakan nung kapilan niya po mapupos in pandemya. Nyasat susundo tamo po ing mamyesawop, pamanantabe kareng maka-quarantine. Kabang ating mamyesawop, makabuklat ta palad a puso asasawop, patuloy at tuloy-tuloy tamo pong sumawop. Dakal pong salamat. Samaya pa abak kaingan po at bulik ang sasugan yung sinabi na po ng kay katamong chairperson keng service ministry keng kay katamong parokya. As of yesterday po, September 18, more than 80 la po rin positive kaya katamong parokya. Sabihin ang ating COVID, siyempre po rin pamilya direte paka-quarantine la. Kata pong mila ba sa Domingo, may kapanyaw na, sinabi ng kaya katang chairperson, keng service, pero pa po mayari yung pandemya. Nyama kanyan pong ako bilang kaya kayong tatang king kasalpantayanan, lalapit ko po kaya kayo para sundo tayong pamanyaw kareng paka-quarantine. Tala po kasi buring lulwal kasi nung lumwala po makayawan nung naman kareng aliwa, nung just in case ating positive karen At siyempre po yung parokya, lana yung mga pamye, nung yako mamye, kabang ating kong babye, ating tang pamye. Sana po sundo tayong pamanyaw kareng kaya katamong kapatid paka-quarantine. At lugod na po ni nga pong Ginoo, Fiesta Committee, kareta pong ali kung ketang milabas sa piyesta, datang piyesta, minuna na pong megpaluwal. Pero dapat po retakin lang operational yung kaya katang parokya, detang ginasasta nga reta. Pero makanyan man po, magtiwala kami king lugod ni nga pong ginutsawap na at king kaya pa nimbalang metong, matagkil tapi lubduban, baka kaniting masakit na panahon, panandaman taming kasakitan, daring kapatid tamong ining pagdala ng daing maka-quarantine la. Kaya nga makabuklat siya po yung opisina tamo para tanggap kaya kayong saup, kasman or in kind.
pagkalangkutan mo po na kay mga labasan nung mamiatang relief, normally albog o kaya lahar. Pero ngayon po, liwaye, quarantine. Nya kabang po nga chini, sana po mabiyasang misaw-saw, misasan metong, para nga so pantala ritang mas makadunos at mas magbayat pagdalanan kesa kay katamo. At maniwala ko po nung obra ni nga pong Ginoo, di na nakatang sa patagrasya, banga gawa tamo ni. At lalo nakatapang bendisyonan, king mismong pamanupad tamo at pamaminto, king kaburyana at king burinang pagawa kay katamo. Sa ulit po na, yung pong opisina makabuklat siyang tanggap saup, kimbalang metong kay katamo, in cash or in kind. Dakal po salamat at bendisyonan nakatangan sana ng mayupayang Diyos. Manalangin tamo. Malugoday pa alang mikit mawula kesake ka. Dapat makanyan man gawa mong malati ingke kang sarili at malapit ke kami busal ning keking Canaan. Kapamilatan ning anak mong Iheso Kristo ayat syungeni kaniting Eucharistia at kingaldo-aldoming pamibiyebye. Ipayabot mo ke kami ing pagbilyan ng Jesus mamu at marangal arapan mo at king metong at metong mipdong tiwala, kapanaligan at tula. Ipagkalob mo iti king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natili kaya kayo, At kaya ka antimorin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing Ipa, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daone, umeko king kapayapan. Salamat kin Diyos. Harapan tamo'y masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, dapat hanggang king katatawlian. Tango kami Ginoo, king mission mo. Ume kami king aslagan, dating amano mo so'y wanding mangailangan. Dalaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing mission para king Ginoo. Arapan tamo'y masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masamal, hustisya, kapayapan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekatang kasal pantayanan. Daralami kalamning pangatubot, masamal, hustisya, kapayapan. Harapan tamo'y masalang bukas. Salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalamning pangatubot. Sablamingan, babyemingan, dapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king mission mo.